na mambegeti. Ili ndio unapeleka kule, unasikia mwarwari ya wapi? C'est pour cela la fille, kitu ya kwanza na wewe uokoke. Unajua kwa mtu wa kiburi usitafute kuolewa. Unajua uko mchoyo hapana kuolewa. Unajua kwa mwizi hapana kuolewa, utapatisha mwanako haya atakukimbiza. Okoka kwanza. Ukitaka kuolewa mbio, okoka mbio. Alo? Kitu ya pili. Fi, jua na wewe kama uko mati. Musika, uko na duza. Basi yako haiyakuwa kapable kusiporte mtoto. Unapenda uolewe. Maoperasyon zitakuwa mingi kwa. Ndio unaona mtoto umsenge primaire na mimi niko na fiancé. Na mimi naolewa. Kwa? Uko na miaka ngapi? 11 ans. 12 ans. Si mko nabo kule. Tuko na kumarisha. Maturité. 3. Musika ajue kazi. Musika naye naomba na yua nini? Bafie mko mnapoze ba garçon. Kaka unafanyaka nini mu maisha? Bo mimi napariaka. Mimi napariaka. Unapariaka. Parifuti. Jeudi aza. Bo musiko nafanya nini? Mama, niko ya 16 TikTok. Manake TikTok yote wewe ndio unachafula. Kaka umepoteza kazi. Kazi ndio itakusaidia upate vibakuli vya kuenda wapi? Mwarmwa. Na unatayarisha 5 dra. 5 paire de dra, moya yako, moya ya bageni, moya ya hospitali, moya ya kushanjesa unafula, moya ya kupatia kama sika yote kalapa nako. Zinakuwa 5. Mejua mkatake makucha, badra yenu ya black shaka kwa jaune na shaka pasuka. Huko naona. Dra. 7. Tous les objets de la cuisine c'est pour toi. Makino, makimamio, makaingilo anja tayarisha. Tuko tunawatayarisha vijana. Ingine tutasemaka mkulte, lakini musika jitayarishe vile valize. Hapana Yosofia. Hapana kabambi ya kavera. Kavera unatema makino na manani. Ama bavi yake ni nani? Memango yote Yosofia numero 1, Yosofia numero 2, Yosofia numero 3. Batakuita mama Yosofia. Naleta haya. Valize haiko. Baleta beba vitu wako hamuna hata. Basi, haleluya. Kijana na kutayarisha maisha yake ya kesho. Kwa kufunga kama kanisa, wakati munakuya mimi nabapatia processes. Bakisha mbele bakuowe habata kuowaka kama habaya kutuma kwa hospitali. Kwa hospitali unapita huko bana kutuma kwa hospitali, banaleta barua ya visite. Ça inatoka bien. Vous êtes autorisé kupeleka dot na kufata mafundisho ya uchumba. Sasa siku ya ava mulungi, bajene mingi banajilamande kanisa inauzisha mariage. Kanisa inauzisha mariage. Njoo nilitaka kupatia pale kakitu kamoya. Bandugu yangu, msilaumu kanisa. Saba nasema ulipe humu certificat de mariage. $10, c'est pour vous. Alors, jamaa ya basika, musikie hivi. Kama muye matangazo. Wakati munapiandikisha mariage, jamaa ya fille, ama bofre, ama kakake na fille, anatarishaka matela. Matela, njo ni fille anakuyaka nayo. Enyata lalia, nenyata